Assalomu alaykum, hurmatli bizning kanalning ko'ruvchilari. Biz bugun Qashqarqiston mol bozorida mollarning alım-sotib baholari qanday ekanini ko'ramiz. Bugun 13-iyun. Tuğanlar podpisatsiya knopkasini basagatsa, sizlar uchun oila men uchun abdan ma'nili kanalni bo'yicha bergansiz do'stlar. Bu buqani 77 ming so'mda qarmab turadi. 72 ming so'm berdi, bermayman dedi. Buqalar semiz, o'shaga tep tamam bo'lacak. 77 ming so'm, 72 ming berdi, bermayman dedi. Bu buqani 70 ming so'm kemi borda qarmab turadi. Qanchaga bermay qo'ydi, qanchaga so'rashdi, undan so'raymiz. Aytgan so'rab ko'raylikchi. Bulduğun sırayla hazır dağıl çıkındık. Ben bağ bolalık. Bulduğun 70 milyon da karma oturat. Жаңылы алдық деп бірақ алған басын айтпай қойды. Мұрат! Мынау байлап атқан бұқаны 68 мыңға сатылып тұр. Семизіндері көріп тұрса бағылған бұқа. Бұл бұқаны 100 мing so'mdan qarab turib, 90 ming so'radi, bermedi. Semizin көріп тұрса базарда мына семиз көктігінен шаңда өлі ойнап атады. Бұл бұқаны 85 ming so'mdan qarab turadi. 70 ming so'mdan qo'yib bersеңіз сөйлешеlim деп. 70 ming so'mdan kishini qo'yib bersеңіз сөйлешеміз деп qarab turadi. Biroq esa 85 deb qarab turganına жоқ деп баға болып кетіші мүмкін, қарап тұрамыз. 69 mingga баға болды. Бере өзі дағылы тұрамыз. Мынау бұқан баға болды. 102 mingga шерігі бар екен. Алдымен шындай дейді, бірақ ал бұл жерде емес екен. Базарда білгендер бағылы отышады. 102 ming берді. Жаңа бұқа 69 ming беріп қайтты. Мынау көк бұқа 54 mingga баға болды азыр. Semizin görtaslar. Bu buqani sherigi bor ekan, ekon 35 mingga bog'lanadi. Al bu qadar shunday dedi, biroq al bu yerda emas ekan. 135 mingga bog'lanadi. Buna keldi sherigi ushul ekan. Ekon 135 ming so'm beradi. Ақ бұқа менің қара бұқаны екені 130 ming сұратыпты. 22 ming бердім деді. Сізге қанша ба? 75 кемі бар дейді. Қанша сұрады? 67 ming сұрап тұр. Бермедім деді. Беркісін 75 ming so'm деген нарқы екені 130'da қарап тұрған бұқалар. Мына тоқол бұқаны 3 ming so'mdan қарап тұрады. 58 ming берді, бермедім деді. Бұл мына қара бұқаны бүрін бұқа еко бағылған 135 ming беріп атыр екені. Бермей тұрады. Екені 135 ming so'm беріп атыр. Алар ма? Бұқа ма болды, 62 ming so'm беріп атыр. Бермей тұрады. 62 mingga бағылған. Сіздің бұқаңыз қанша? Бұқа қанша? Базарыңыз отады, 62-ге алып қарап тұрады. Мына дөң бұқа ба болады. 62 mingga жаңа бұқа сатылды, ба болып отқан. Мына ол бұқа. Бұл сары бұқаны 65 ming so'mdan қарап тұрады. Қанша сұрады деп сұрасам, қанша сұрағанын айтқан жоқ. Жаңылай келем сұраған жоқ деді. Нарқы қара бұқаны 75 ming деп қарап тұрады. Алдылы қаншаға сұрағанын айтқан жоқ. Hazır bağ bolup ketkende gün tutабыз, bağ болгон болсо канчага сураганын айтам. Бул эки буканы 120 ming so'mга карап турат. Экон 110 ming бердим деди. Ауыздан кеңирээк көрсөтөйүн десем
Bozorda mal көп, ошо кеңири көрсөтө албайм. Экөөнө 110 миң сом берди. Булкага 55 миң берип атты. Өзү 60 миң сомдон карап турат экен. Бул багылган бука эмес, бул деле кородо бука. Маллар кырлашып жүргөн. Булкага 46 миң сом бериптир. 1,5 жаштагы жеп булка окшойт. 46 миң сом бериптир. Мына көрүп турасыздар, 4 булканы катар сону байлап коюптур. Ушуларды сурап көрөбүз, канчадан экен. Буларды катар 50 миң сомдон дейт. Канча баарын бир сурап отур, баарын бир сураган айтайын деген. Баарын бир эле басып чечип коюн деген оюм бар эле, бирок эл сурап аптыр. Бул эки булкага 5 миң сом берип атат деди. Өзүм 110 миң сурап атам деди. Бул эле багылган эмес, кородо эле булкалар. Наркысын көрсөтөйүн десем, наркысы кысылып калыптыр, андай көрсөтүүгө аракет кылам. Nesi geçinir mi? Ага, бугаңыз канча? 50. Ала буканы 50 миң сом дейт. Канча беришти? 48 миң сом бериптир. Мына арттан да жана булар көрсөтө кетейин. Мына эки кара булкага 105 миң берген. Бул ала булкага 48 миң берген. Мына кара булкага 53 миң сом берип атыптыр, азыр баа болуп атат. Ушул булкага 53 сом берип атса, баа болуп атат. Бирок сатып элек. Бул булканы 50 миңге багылып атышат азыр. Мына булка деле баа болот, булка деле 51 миң 500 сом берип атат. Elli 500 берип атат сары булкага. Тургандар комментарияда энчиге жараңдуу торпокторда тарта кетчи деген. Ошо азыр күнү торпокторго кирдик, тартабыз. Мына булка 31,5 миң болуптур. Алдык дейт. О, торпоктор канча? Канча торпоктор? 35. Булар 35тен дейт. 35 миң сом. Канча беришти ал? 33тен бери. 33тен бери татады. Булар эркек торпоктор. Бул эркек торпогу 27 миң сомдон карап турат, 24 миң берип атат. Тургандар, мен эси эме деген болсо ошондо гана айтам. Комментарийга жаза кеткен экен, сен алдап атасың деп. Бул эркек торпоктор 26 миң сомдон карап турат. Төртөөнө. Тургандар, көрүп турасыздар, торпоктор аз экен, базарда аз чыгыптыр. Комментарийга жаза кетсеңиздер болсо, силерге эмне керек болуп жатат. Болсо ошону аткарган аракет кылабыз. Торпокту койду болсо койду тартканы. Биз эне бала уйларга өттүк. Тургандар, бүгүн өзгөчө карликовый мал экен. Кородосы кандай экен билбедим. Торпок эркек экен, 5 литр сүтү бар дейт, 42 миң сом сурап атат. 4 тиш дейт. 4 тиш экенин турган мал деп айтып атат. Жок, бул биринчи туш экен. Баштаса кысыр калган экен. Көрүп турасыздар, бою кичинелегене. 5 литр сүтү бар дейт. Бул мал жаңы ачма экен. Эсин айтымы боюнча торпок ургачы 5-6 литр сүтү бар экен, 70 миң сом деп карап турат. 65ке чейин берип атат деди. Бул жана кармап турган мал деле ошо экен, буну 60 миң сом дейт. Бул торпок эркек экен, бул деле жаңы ачма, 5-6 литр сүтү бар. Бул мал 53,5 миң деди. Торпок эркек экен. Жаңы ачма. Бул малды 60 миң сомдон карап, торпок ургач экен. 54 миң берип бербей атам деди. 8 литр сүтү бар. Бул мал 70 миң сомдон карап атат. Базарда мына эң чоң малдардын бири экен. 60 миң сом сурап бербедим деди. 70 миңге 7-тушу дейт.
Endi tuğan bolsa jetini tuytken. 10 litr aşık sütü var. Tuğanlar men nomerini suraганга hareket kılıp atam, birok kebir adamlar көбүнчө adamlar бербей жатышат. Malды көрүп турсак, bu чоң mal. Бул малда 50 000 сом деп 2 тиш экен. Топпак ургачы, жети 8 litr sütü var. Birinci tuş eкен. Biz tartsak tartıp жүрөбүрөт экенбиз. Az-azdan кылып, койлорду да, малдарды дагы элге жеткирген аракет кылабыз. Бул малды тартып койлорго өтөлө. Койлордун баасы кандай? Бул малга 80 000 сурап, 3-4 бул экен мына. Топпак эркек. Топпактын өзүнө 30 000 сурады, бербей атам деди. 69 000 мал экөнү берди, бербей атам деди. Өзү 80 000 сом деп карап турат. 10 litrге чейин sütü var. Тугандар, биз эми койго өтөлү. Койдун баасы кандай экен бүгүн? Бүгүн өзгөчө мал кой чыгыптыр. Митис кой дейт. 4,5 000 сом дейт. Катар эле эркек экен буларды. Катар 4,5 000ден. Бул эки багып атат. Карасына 5,5, наркысына 6,5 берип, 4 тиш карасы 2 тиш кой экен. Бул 4 тишти кой экен, 9 сурап атам, кеми бар дейт. Канчага сурат десем айтпай атат. Бул эки жекеде турганы 8,5 000 сом турат. Эки чоң экен, буйруктары чоң, багып болот. Булар 7,5 деди, калгандарына. Айланып көрсөтөм. Бул кошкорлорду 6,5 миллион сурады деди. Бул эки чоңун 7,5 экөөнү ателин сураптыр. 7,5 миңге бирок бербедим дейт. Бул эки кошкорлор, көз кошкорлор 6,5 миңге кем болот дейт. Каласына сойгонго деле болот. 6,5 миллион турат. Козулар деле наркысын 5,5, буна 6 000 сомдоп карап турат. Ургачы козулар. Бул кошкорлор 4 тиш экен, 9,5 000 сом берди, бербей атат. Kuyruğun görtesler, kuyruğu çoğun eken. Şuna 9,5 000 som berdi. Bu koşkarlar da hazır aldı. Karasını 7,700 boldu. Jandagısı 7,5 000 som boldu. Al çıkanın derden turat. Tuğanlar bu жерде çoğun soda bolup atıptır. 9 koşkar, 9 baş, 4 tişten 348 000 som berdi. Bu koşkarlarga 148 000 som berdi, 150 000 som surada 9 baş. Жақсы көрүнүп десем, адамдар тегеректеп турат, жақсы көрүнбөй атат. Жақсы көргөнгө аракет кылабыз. Бул эки сүтү кочкорго 10 000 сом берип атыптыр. Базар кымбатырактай. Бул жерде 9 баш анан чоң кочкорлордон 4 тиш 2 тиш аралаш экен. Наркы чекердегиден 25 000 сом дейт. Муну бұл чекеде 20 000 сом дейт. Ошонун катарынан көтөрүлүп кете берет экен. 20 000 25 000ге чейин көтөрүлөт экен аракка карап. 4 тиш 2 тиш кочкорлор аралаш экен. Бул эркек кочкорлор 9 баш экен, бузар дагы жанагылар дагы 9 баш экен. 5,5 6 миллион сурап атат, 5,5 миңден 6 миллион деп атат, 5,5 миң алардан сурап атат. Барды боз кочкорлор, тиш бузелеп боз кочкорлор. Ой, Советский Союздун Күн багытындагы жанагы митис кочкорлор жалаң үчөтөн кочкор экен. Күнүнө 24 000 берди, бербей атам деди. Жалгыз өзүнө 8 000 берди. Бул эне бала кой эркек козулары менен 10 000 сомго алынып алып кетти. Бул козуна 5 000 сом кеми бар деп сурат экен, алып кетип калды, эми тартайын десем.